Angeke ngibingelele baba udokotela baba sisibawujabulile baba ogcwele ismile ngedlala. Love it all. This is baba udokotela baba sisibawujabulile. Into eqala ufuna kuyenza ufuna ngiqala ngiphakamisa ukubonga. Beautiful. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Baba udokotela umela lapho indabuko isebenzela ibuilding to Nedbank House Buildings number 72 Queen Street or number 72 Dennis Hall Street. This is in Durban. Bob Dotella, every Sundays we are closed, every public holidays we are closed. December 20 we are closing. January 7th we are opening. This is Bob Dotella. Namhlanje sine topic or theme ethi umgada mfuyo into egada imfuyo yakho. Beautiful. Bakithi angeke ngichazela kancane kunento ofuna ngidlule kuyona. Sikhulume kakhulukazi ngomgezandlozi but I need to make a distinction ukuthi ubani okumele anikezelwe umgezadlozi versus umthumba dlozi ngoba kukhona umuntu othi ukunika umgezadlozi kanti ukunika umthumba dlozi uthumba idlozi lakho stealing your ancestors, you understand, stealing your deities ukuthi basebenzele yena, yabo. Then umuntu ke onikezwa leyanto my diagnosis yalo umuntu othi baba udokotela sengishayeka kakhulu empilweni mina ngiyinyanga kodwa sengiyasebenza njengoba ngishayela i-truck nje ngiyinyanga isigodlo ngazivala nala imali ndiye ngilisebenzela alingiholela imali ephelele. Umuntu othi baba udokotela I'm working as a HOD, are supposed to be teacher by now kodwa yikho into elungayo. Lo muntu loyo umuntu osungakwazi ukumguide ukuthi umusho kanjalo ngicabanga ukuthi kufuneka sikunike into esibiza ukuthi umgezadlozi but umuntu osoke ethi baba dokotela I'm working as a police but now and again umuntu onokudubuleka njalo noma la kudutshula khona kusuke kukhona mina noma ngakadubula kodwa la ngisuke sikhona nje kodwa khona usuke kufuze liqhuma isibhamu. Uyabona ukuthi baze basho bathi ngathi sinebhadi mesihamba nawe ngoba njalo mesihamba nawe khona into efuna yenzeke. Lo muntu uyathola ukuthi uphendukelwe idlozi lakhe balingcolisile asakwazi ukumsiza ngalutho. Umuntu othi baba dokotela ngingumuntu wesifazane angazi nabantu besesangabezana ngenza yonke into njengomuntu wesifazane engimele ngiyenze kodwa namanje mina nginamuntu okwazi ukuhlala kumina. Bonke bafika bahambe nginoba babengane ababili ingane ezintathu. Lo oqala washona bese uzothi lo nginaye futhi lengane yakhe akanandaba nayo. Lo muntu loyo akanazi isichitho akanazi isinyama kodwa ufuna ukuthi kugezwe idlozi isidalwa sakhe kukwazi ukuthi into zakhe siqonde kufunani kugezwe isidalwa sakhe mesigeza ke ngomgezadlozi leyanto i4 days samthumela umuthi sokhipha ngo1000 rand. Wabuza ngathi awabdoda pho why kwa cheap kangaka ngathi mina imali does not determine ukuthi uzosizakala yini. It may be 15,000, it may be 1,000, the results are the same. This one it's not from me, it's from my deities ukuthi lokho sobakhiphela kona bathi ngembuzi edlozini then ingakho ngaba-charge imali yembuzi just 1,000. Uzothi uma babudokotela ngakini imbuzi 1,000 bese ngithi kudepend ukuthi ingakanani imbuzi ayina price, that is why singakwazi ukuthi sithathe ngemali yembuzi umgezadlozi ke loyo. Then ke siphethe umuthi esiwelizela abantu sithi ulaqhasha. But ulaqhasha ke unama models. Sinolaqhasha esithi i-debt collector. Sinolaqhasha esibiza ukuthi i-blocker. Asikhulume ngalona i-debt collector. Ulaqhasha i-debt collector ulaqhasha osetshenziswa umuntu obolekisa ngezimali olaqhasha osebenziswa umuntu othathe imali yakhe wayinika umuntu ngenhloso ukuthi uzomakhela wagcina ngefoundation wabaleka ngenhloso uzomlungisela imoto afika ivule ihlaka zoshiya njalo. Umuntu lona othi babudokotela mina ngakhokhela abantu ukuthi bazongihlawulela emoya ngamnika lo muntu uthi aletha amampondo lana akwafika impondo lodwa lathi lizobheka ukuthi indawo engakanani akazaphinda afike. Lapho ke sisebenzisa ke ulaqhasha kodwa ke uschedule 5 and 7 ngoba unodlame uyamlimaza umuntu. I repeat, ulaqhasha unodlame uyamlimaza umuntu mengafuni ukukhokha. Now futhi sokhipha ngembuzi uba 1,000. Then ke ngithe ama model awu2 kuzoba ulaqhasha iblocker wona ke u2000 rand. Uhluke kakhulu ke kunolaqhasha i-debt collector. Wona ke angupromote angifuni futhi ukukhuluma ngiyaqala futhi ukukhuluma ngafuthi ngiyagcina ngeke ngiphinde ngikhulume indaba laqhasha iblocker because awenzi okuhle lento ekuthiwa ngesi-Arab it's haram.
awukho right iblock ayikho right ngoba uma ungasakwazi ukukhokhela le moto sebele ubekulandela uyakwazi ukubavala. That is a block. But akuyona into efuna siyivumeke leyo ke. Sipromote. Uma ukuthi lo muntu ninecala naye elikhulu elidinga imali enkulu, umeli uloke kulele emhlana uyakwazi ukumvala. Yabo. Manje akuyona ke into esinga ipromote ngoba mesimvala uhlukana kabili. Mhlawumbe uyathi uyamvala iquantum ivule kangene phakathi equantumini. Yabo. Kanti akufuneki siyipromote iquantum. Uzomvala kanti unenkani angafuni ukuvala kanti izovula iquantum angene phakathi. Kanti akuyona inhloso yethu leyo. Funa thina njengabelaphi indaba ufuna sikhulume okuhle kodwa singapromote iquantum kakhulu. Iquantum iyadingeka ukuthi ilayishe but ifuna ilayishe rank la ilayishela khona. Ngoba phela imoto nemoto inestand sayo. Manje lana akangifuni siyilayishe iquantum kanti ibivesi ingeke standeni sokulayisha. Kodwa mekuthi lo muntu ozama ukumvala akafuni ukuvaleka. Siyavuleka lesicapha vese sisliding door. Angene siphinde siyivalekele. Ngisho ukuthi lo ke iblock yona i2000 kodwa akangithandi ukuthi siyikhulume. I repeat, angithandi ukuthi siyikhulume ukuthi ngeke ngiphinde futhi ngizokhuluma ngayo. This is babudode. Lana ngene challenge nebhodlela esinikeza amasoka. Okay, usho ukuthi babudode nebhodlela nika isoka lenjani ibhodlela sinesoka kodwa liseyishimana kwamanje kodwa isoka lelo. Labantu laba sibanika lamabhodlela bane challenge eyisimanga. Cha mhlawumbe ngizocela ukuthi ngibe nabantu abangama psychologists bake banginike inamba zabo. Mhlawumbe labantu ngibathumele nakubona, yabo. Kunento mina I'm not a psychologist. Kunento nami engaphezulu kwami njengenyanga. Angazi yonke into. Ezinye izinto nami zangu. Awazi ukuthi ungathi babudokotela ngicela unginike ibhodlela leyishimane ngiyawasaba amantombazana ngina 1000 rand no 110 rand bose. Okay fine ngikwenze lokho ngilithumele ibhodlela. Uphinda wena ulithumele imessage uthi babudokotela selifikile lisetshenziswa kanjani. Ngikunikeze abasebenzi bakuchazele. Uphinde ubuye futhi wena uthi babudokotela hayi bangichazele kahle ngithi na okay kulungileke. Lalela kuzozwakhe. Nya angithinti umuntu hey babudokotela ngiyisebenzisa le bhodlela. Okay manje okay fine ngibe baba lalela baba wami ngibhizi mina ungithatha njalo ngifaka iphindi ozolokuphatha phatha uyangithinta efonini futhi yeke lokho ngisendela ama message manje hayi ngiyaxolisa baba kodwa manje bengithi ngifuna ukusho ufuna ukuthini khehla lami manje lo muntu ufikile izolo ngisene ngangazi ngizothini hayi manje awuchazanga lebhodlela ukuthi uma esefika lo muntu ufuna ngithini kuyena. Hayi ngeke bakithi uma esefika umuntu osifazane ufuna mina ngikutshela ukuthi ufuna uthini kuyena. Hey babudokotela masene ngaba novalo nje. Yabona ngiyacabanga ukuthi ama psychologists ila afuna ngenelele khona. Ukuthi kunakelephi kulabantwana. Kukhona labantwana lento enginakele khona. I did make a statement ukuthi emasabhabhu ugcwele ishimane. I did make a statement ukuthi lezi ngane ezikhuliswa omama ngabodwana zishimene kakhulu. Manje siyavela ke lento ukuthi ayikho lapho iyadlulela nala ikhanda kuhambi kahle. Nale esizocela ukuthi nama psychologists awasilekeleke manje sazi ukuthi okay umuntu benje udinga ukuthi simnike psychologist imhlaleli counseling ahambe uconsulta kuyona. Ya understand ngoba kunezinto esibonayo ukuthi lento lena ayisekho ke kubabudokotela ngoba siyazama ukubasiza abantu ukuthi wena othi uyabasaba abantu besifazana kodwa ufuna into ezokulekelela ukuthi bayizele kuwena. Okay uyawukhipha 1000 ngakunika ibhodlela. Sebeyakuthanda abantu besifazana sebeyakuvakashela endlini sebe right kuwena. Wena usazi manje ukuthi ufuna uthini. Sekufuze kube ubabudokotela hey bese hey that uzoma evesana ndoyeka nokumthinta yo evesana ndoyeka nomthinta. Selapha ecele kwami yasena ngambuza ukuthi akayifuni ni drink akasele drink. Yabona nje kunezinto yabona angazi lanto ngicela bakithi ni interview ngendlela engangisiza ngayo ukuthi nibona ukuthi na ngophela sengibanikile sebefikela abantu besifazana kodwa mina eyami into ithi angibe ne data yama psychologist simple as that engizokwazi ukuthi wena ose Eastern Cape nansi psychologist ngicela ubone yona wena senda kanjalo ngoba we can no longer tolerate this. Angaze mina ngizwe le nto lena ukuthi uma ufuna umuntu esifazana seyasondela wena uthi usaba ngisho kumthinta enibesane ndoyika besane ndoyika hayi anxibe ngabe enxibe ilowe bakithi
nizongisiza lapho it's not about getting but ngizocela ngisize silekelane ngoba I had never studied psychology angazi psychology mina angazi mise kulapho ufuna ngenze njani mina wami umsebenzi omnyanga ngikhiphile the after kunye sokungale akusakudingi babudodela this is babudodela ake sikhulume la sikwakhele lento yemali kunento umuntu othi babudodela ngiyifuna imali babudodela yabona mase kuthiwa impela ngingathola into yemali into nje ngempela babudodela into yemali engalethi imali endlini ake uthole uxamo uthole unwabo musu uyangifonela awenza kanjalo nje thola uxamo uthole unwabo musu uyangifonela ngikufundisa ukuthi uzokwenza njani ngoba lezi zinto ozihambele enyangeni ezemhlaba ungakwazi ukuzenzela wena this is babudodela nginomsebenzi lana engifuna ukwakhisa abantu abaningi bake bangibona ku social media bengifaka izibuko isikhathi ngeke kunama video amaningi ade ngiwaphusha bengifaka izibuko isonto lonke khona umsebenzi bengiwakha kunomsebenzi othi uma wakha ufuna ufaka amadimasi izibuko but kube izibuko ezinhle expensive one salokwathi ungafaki izibuko senzela ukuthi le izibuko lezi suke kusetshenzwa vese sifuna ukuthi uma uhlangana nabantu bakubuka bazi bajike nawe kanti ilento esiyifakile funa abantu mebebuka zamfanela izibuko ayibo sibani bani zamfanela sifuna leyo nto loyo le nto ke siyayakha le nto into okusebenza nje into okusebenza ayisona isithwala into okusebenza ifuna ukuthi uthenge izibuko siyakhe uma usugqoke lezi zibuko esosinika zona ke enyakhiwa ke siyifake la kukhola la yabona nje lana kunendawo lana eBoschfontein eMpumalanga bayakwazi abantu abanye emalelana kunento gogo lana ayifaka la kukhola aphinda ayifake la kukhola lelo shirt kufanele kube ishirt expensive ozopitcha ngalo kubantu umugqokile baze bashethe belithanda le shirt avelithanda le shirt kanti cha ishirt lomsebenzi yabo ishirt lomsebenzi lapho ufaka lezo zibuko lezi kodwa ke into yomuntu osuke ephethe imali hayi umuntu osuke edlala umuntu osuke enemali nje kahle mase siyamakhela ke lento afake ke lomsebenzi ke lona ke ya bakethi nginiphathele umgadamfuyo sinento ekuthiwa umgadamfuyo la lento iyilumbu lenkomo into yenzayo ile inkomo nenkomo thatha lo muthi lo ufake emanzini uyiphuzise inkomo into engangenephu nje iphuze kulungile uma before ziphume esibayeni ushise lo muthi lo uma usigethile sibayo lenze libe lincane khona sizokweqa khona zonke ziweqe lo muthi mase ubuyela ke lesibayeni ke lesibayeni ufuna ubheke lo bulongwe obusha bodwa uthathe lo bulongwe uthatha into encane njengangespoon umusu uyihlanza nalo muthi umusu usuyayibeka uyilinde yome imisi yomile uyayishisa lento lo usuyayitshela uthi kusukela namhlanje ezala ekhaya inkomo zobuya zonke insuku zizonya kulesibaye lento igada imfuyo noma ngabe kuphi umuntu ukuze uthi ayintshontshe kofuza ukuthi aqala atshele wena ukuthi ufuna uzoyintshontsha ngoba ngeke azayivimba entabeni khohlwa ngeke azayidlokova lento eyisimanga inkinga ke kumgada imfuyo uma usuyidayisa ufuna wenze lento wayenze eqaleni uthatha ubulongwe bayo inkomo bayo ke manje lo yidayisayo uyiphuzise lo muthi mase ushisa lo muthi uthi madoda ngiyanikhipha manje kule nkomo iyahamba manje le nkomo ngiyayidayisa ngiyayichitha umuntu oyithengayo umnikeni ahambe nayo then ke umgadamfuyo ke usuyawushisa ke sokhipha wena ke ngo-2000 rand umgadamfuyo muso ke usuyayishisa ke lento ke leke kenze ukuthi wazi ukuthi awazi ukuyidayisa ungayenza ngoba lo muntu udlala ngaye nje lo muntu futhi vese umthandi. This is Babu Dade, Babu, this is Mojalo, Valum, Pleasure, Ketlam, Zula, Manang, Situ, love you all, goodbye.